This is the realm of your glory. This is the realm of your grace. I can feel your mighty power. It is moving in this place. Da da da, la da da, da 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 da da, la 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 da da. Change you tonight. In the presence of angels, with God's glory on the wings, like the voice from many waters, I can hear the angels sing. Holy, singing holy, singing holy, singing holy, holy. In the presence of angels, with God's glory on the wings, like the voice of many waters, I can hear the angels sing. This is the realm of your glory. This is the realm of your grace. All my heart's desire is to seek your face. Oh, I want your glory. We're singing we join with the angels. You are holy. Oh, you are worthy, 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 worthy. We declare you are worthy, worthy.
We sing holy. We're like the 24 elders around the throne. And the angels are bringing the throne of God into the room. Because the people don't want to see a man. And we don't care about a name. All we want is Jesus. All we want is Jesus. Make room for the King. Make room for the King. Let the King of Kings come. Let the King of Glory come. The Lord of hosts. The Lord strong and mighty. You are holy, 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 holy. Seraphim, cherubim, 4 and 20 elders. Behold the King! Behold the King! Behold the King! It's the revelation of the King! The King of Glory! The King of Glory! I want to see the King! I want the King! King of Kings! Lord of Lords! The Holy One! The Holy One! Don't stop. You join in with the angels. Sing with the angels. And they're singing holy. They're singing holy. They're singing holy. We've got the angels and the 24 elders and the cherubim and the seraphim and the glory of God. He's holy. God, release the cloud of glory. Release the smoke of glory. Release the holy glory. Fill this temple with glory. I want the glory. We want to see Jesus. I want to feel the glory. More glory. Are you crying for the glory? Holy, Gloria alla volonté di Dio, alleluia, santità, santo, alleluia.
Mm. Santo, santidad, aleluya. Sí, Señor, aleluya. Mm. Gloria, gloria, aleluya. Yes, sí, Señor, aleluya. Santo, 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 vota, Señor, oh Dios. Aleluya. Mm. Aleluya. Oh Dios, sí, Señor. Mm. Thank you, Señor, oh Dios. Aleluya. 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 Sí, Señor, oh Dios. Data thank you, oh Dios, per llamarse que, oh Dios, 16 de junio, Señor, oh Dios. Thank you, oh Dios, por nos cada uno, oh Dios, de nos cas. Nel momento que temos presença, Senhor, oh Deus, começa a dia, de novo terreno de glória, por ser glória do Deus. Thank you, oh Deus, para minha vida de minha casa, minha vida matrimonial, é ministério, oh Deus, tu costa, o Espírito Santo, nos une, nos nieto, na tu costa, Senhor, oh Deus. Thank you, oh Deus, com base no cosmos, nos meios disponíveis de mente que tata, para nós temos presença de mente que, Senhor, oh Deus, aleluia. Glória a Deus, Tata Santo, tu costa, Deus, Senhor, tu costa, Deus, Senhor, oh Deus. Tu costa, Deus, Senhor, oh Deus, estava começar tu costa. Estava começar tu costa, Senhor, oh Deus, para nós estar santo, para nós estar santo de mente que, oh Deus, de glória, ministrar, Senhor. Ministrar, oh Deus, Tata, território da marca. E mente do Espírito Santo, Senhor, oh Deus, o Evangelho. Data ministrar, Senhor, oh Deus, Santo, 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 na nos Rei Todo-Poderoso, Yeshua Amashi, aleluia. É tremendo mente que Sandra Adams, Deus bendicionado, unicamente mente bendicionado. No Ele tocai, glória, aleluia. Dulce rica, nos dei completo. Aleluia, Tata, nos santidade, nos cada um sua casa, quando nos apartarmos mesmo, tenha mente que uma relação íntima com o Senhor, oh Deus, que o céu abre, caminho da batalha no mar, ángel da subiba, permite Deus ministrar de uma vida, de uma casa, de uma situação, oh, quando que chega, aleluia, oh Deus, tanto Espírito Santo que vamos presença, aleluia. Ministrar, Senhor, ministrar de mente que nos cada um subir, onde que nos portar, Senhor, oh Deus, por vontade completa, aleluia, Tata, oh Deus, que bom botar, Senhor, oh Deus, aleluia, nos une, nos nieto na prosperidade e êxito, nossa matata, nos tapa com preço, Tata, mente, temos presença, Tata, oh Deus, nos sabe, oh Deus, que podemos mostrar amor para nós e nós temos mostrar amor, para nos ser carinho duro, Deus, em mente que Tata, conhecemos mais de cerca. Aleluia, oh Deus de glória. Ángel da campana onde nos vida, onde nos casa, perfectando-nos unam, Senhor, oh Deus, tanquitata, oh Deus. Oh, sim, Senhor, aleluia. Ministrar, Deus, aleluia. Rendendo senti, Deus bendicionado, de mente bendicionado, de mente santo, oh Deus, aleluia. Sim, Senhor. É mente de santidade que dada, oh Deus de glória, tremendo botar, Senhor. Tremendo botar, oh Deus. Permite, Deus. Lava do Espírito Santo, seu território, caminho botar. Botaste bendicionar, por Deus não bendicionar. Por nieto não te bendicionar, por ser querido te bendicionar, por família completa te bendicionar, porque você está pagando um preço. E está tudo ainda, Senhor, oh Deus, aleluia. Por cada rei, por tu reino, ministrar na vossa pueblo. Ministrar na vossa pueblo, de aqui nosso rei, aleluia. Glória a Deus, tremendo. Permitir a adoração de ministrar na vossa vida. Excelente, Waktu itu Tuhan Tuhan aku mau berpisah sama
esta bendición. Aleluya, administradamente aquí. Ministra, Señor Dios, santidad. Ministra, santidad, Señor. Ministra, santidad, Señor. You are worthy, worthy, worthy. Cual como comenzar en su vida, Señor Dios, en mi momento bendición, We declare you are worthy, capacidad, aleluya. Santo, santo, show us your glory, show us your glory, show us your glory. Dado Dios nuestra salud profunda y Señor de tu We want your glory. Ahora que te como Señor Dios, y engrandeciendo bernado por el tiempo, aleluya. Ganit makahit Diyos, binisyonablemente ki. Uminta tremendo, uminta glorioso. Uminta kami na palabra de Diyos na prioridad pamobida. Uminta kami na Espiritu Diyos, yang bokas kahaba. Ganit mo sa kabishelo tabri. Sonos tuta ng unidad ng acuerdan tol. Permite Diyos ministrar en movida. Permite Diyos pape de movida. Permite Diyos ministrador de aba de miti po yun ng kubo cercaria ng turkuturante mo. Familia pers completo, lorissimo un toque special de mente. Aleluya. Gloria a Dios y tata sinati. Bendicionanos turta. Aleluya. Danke Señor. Danke Papa Alabanza. Danke Papa Poderoso. Ora va santo. Sí Señor, oh Dios. Aleluya. Danke Señor. Aleluya. Sí Señor. Aleluya. 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 Oh Dios, We aleluya. want to see the King. We don't care about anything but the King. And as we sing holy, and as we sing worthy, I can see the cherubim angels, and they're ushering in the throne. Señor, oh Every Dios, time we sing worthy, han quitado, oh Dios, en mente ti, Señor. we're like the Date 24 como elders around the oh throne. Dios, aleluya. Sí, alababa, And the angels are bringing the throne of God into the room. Oro bobo sonto, alababa, aleluya. And we don't care about Uri a name. alababa, santo, robo, All we want is sonto, Jesus. All we want is aleluya. Jesus. Jesús no que único costo nos puede Yeshua. Make room for the King. Aleluya. Make room for the King. Preparamos lugar para Yeshua. Preparamos lugar para Yeshua. Bocar. King of glory comes. Su iglesia, su culpa, na otro. Aleluya. Sí, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Y era la alabanza, pero y era la brososo, me trupa Jesús. Yeshua Mashiach, oh Dios, de mente que Dios cada uno su vida, cada uno su situación, aleluya. Gloria a Dios. Ora baba, que te debes santo robo. Santidad, aleluya. Santo, 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 aleluya. Yes. Santo, santo, Yeshua, aleluya. Gloria a Dios, sí, Señor. Dulce rica, bendicionado mente, aleluya. Gloria a Dios. Ande con otra vez, bendiciona, permite Espíritu de Dios ministrar de tu vida, de mente, aleluya. Yes. Indira, después te indira, bendicionado, de mente, que Espíritu de Dios está ministrando, Dios, que no está dulce, você que dirá, agnemos sakudi, tem uma equipe que tem de você não sei, a família total da presença de Deus, a ministério Espírito de Deus,
Ministra, aleluya, gloria a Dios. Sí, Señor, aleluya. Thank you, Señor. Sandra Adamos, gloria, aleluya. Tu gracia bendiciona. Sí, Señor. Espíritu de Dios, permite ministrar, aleluya. Shaimeri Curiel, gloria a Dios. Tata, thank you, Dios, pabili Shaimeri Curiel de mente que junto con tu ser humano de unidad y un acuerdo, Tata, bendicionado, Tata, Shaimeri, e mente que palabra de Dios está bendicionado, oh Dios, Tata, thank you, Shaimeri, kabin paso, el labing pasuli, paso matrimonio, panayuna, panantrabaho, ng kaso, Tata, undo ko na patawag, la palabra de Dios con ser ministrar, que adoración de Tata, Santo, Dios, lo llega, un grupo desigual, tropiezos, el costo que se lo va a ubicar, llega también de Cristo que va a votar, nada, pues, Robert, un día tremendo, glorioso, bendicionado, en el nombre de Cristo, Espíritu de Dios, y Papa, no olvida, el día 25 de julio, nos cinco real, otro familia, mande flyer, Papa. Ven con boca saco, boyona, aleluya, gloria a Dios, cada día bendicionado, pues, América, aleluya, gloria a Dios, sí, Señor, aleluya, sí, poder, gloria y su cosa, aleluya. Aleluya, sí, Señor, mente, Dios, usted dijo, botando, llamarte de mi máxima, que visionado de palabra de Dios de llegar, en santidad, de camino, botando, ministrando de tu vida, o hasta bendicionado de una bendición, ser querido, bendicionado, con los trabajos de bendición, un día tremendo por santidad, por invocarse, por ti, algo se le va a llegar, por mi parte, por Dios, parte de Dios, por Dios, Dios sabe tu cuerpo, el Dios que tiene tu cosa, le digo boca, para cristalizar el corazón completo, aleluya. Gloria a Dios, sí, Señor, aleluya, gloria a Dios, aleluya, un día peticionado, pues, Sandra, hagamos, aleluya, Sandra, gloria a Dios, Dios, en el momento de santidad, camino de Dios. Angel pa subiba, Sandra un dia peticionar pa botra pau bocas boyuna po ser querido tur pa sumasabot un porta pe evangelio pa ministrar tur di botur meinta pa sumane Bible ta pesa tur meinta nos mise de presencia de Dios pa sumanos e pieta e nangri pa nos la tra iglesia pa ta limpi e puro e tempertad e pa un testimonio persona con conoce Cristo ainda, aleluya. Un día bendicionaba vos Sandra, votame Sandra, esta por adolescencia, es que te, oh, gloria a Dios, e mente que está tremendo, e mente que está glorioso, e mente que está bendicionado con nuestro man, aleluya, nuestro man, adolescente también, es que te non te conos, bendicionar para recibir lo cual Dios tinte, santidad, camino votati, no sé cómo se llama, mente tremendo, recibir lo cual Dios timpa por andar a día que papi que Dios o cielo ta triángulo subiba papi yo no como nieto no como ser creyente turco taronti poi un toque especial recibir poder glorioso que tiene mente que gloria aleluya tremendo Dios dar andar un día bendicionar papá nos nuestro mantambe no Hailey tokai sabe que Deus te amava, passou o Espírito de Deus, começa a papi, cuba, então é diabo, para botar com nós tormenta, glória a Deus, ele, Adamas, ele, tocar e mente que Deus que para botar, Deus que pai por delante, para que eu podia para experienciar que bendicionada, para começar a ter presença de Deus tormenta, junto com nós, unidade, um acordo, tão quitado Deus, para vir no ele tocar. Tan quitado o Dios no en él lo que hay tanto compartir conocer esa que tremendo está o Dios que te recibió Dios na futuro no de gloria y para su pan de cada día por tu presencia Dios para vais delante y guía su día bendicionado su casa su ser querido Señor oh Dios su ser querido su trabajo un de que llega Señor oh Dios tarda algo divo tremendo en su vida aleluya gloria a Dios un día bendicionado para vos Dios nuestro man aleluya gloria a Dios tata nos te llamamos dan quitando oh Dios tata por nuestro man oh Dios, nos rumang, aleluya, Henry, un día bendicionaba por rumang, cuenta, aleluya, gloria a Dios, date mente que tu mente tremendo, un mente glorioso, un mente familia palabra de Dios, te llega a que Henry en tu forme
en santidad camino de calle cielo todavía. Right Papi before ko the Diyos, throne. así oración nos turta junto de unidad de cuerpo, pues yo tendemos tema de ministrar de una situación en todo lo cual puedo ante vos. Gloria, aleluya, nein. Dati Henry, un figlio del missionario, un caso, un casado, di una comunidad de centerina, turco, pero ante vos, ante tempo trabajo, ante luego, laivo trabajo, tempo trabajo, anche ante Dios lo campanaro, ante vos que somos tu hombre scogli, el nombre de Cristo Jesús, mi bendicionado, aleluya. Kaya me ricordo, sa bendicionado, aleluya, sa bandira, Abraham, el nombre de Yeshua. Tenente que Dios mostra nos capo ku arnenta mega tremendo arnenta bendicionava sombra indira como un canal un profeta o Dios dada abrir porta abrir para ministrar dormice Dios te camino de inquieta en el nombre de Cristo Jesús ministrava gloria, ministrava tu confiava em nome de Cristo Jesus, caso se cercarino, su ministério lo dava bendicionado, extraordinario, dava o doutor fechado em nome de Yeshua, dia bendicionava bendira, aleluia, postava em Rotterdam West, como os mantos cheios, aleluia, gloria a Deus, eternamente que está tremendo, eternamente que está bendicionado, aleluia, Monica, o caso, o Juno, o Sandra, o Jesus, e Senhor, Jesus vai dilante, estava formando o corpo, aleluia, e palavra de Deus, ministrando, tremendo, poderoso, mas nunca minta, nunca manda no ver, aleluia, tanto Deus, tanto Espírito su casaco, tanto Deus, Deus, o Espírito Santo vai dilante, tanto Deus, com vontade completa da sua vida, aleluia, aleluia, santidade, tremendo, e santidade, Deus, come santidade, oh Deus, dada, e volontà, io, aleluia, dia bendicionado, aleluia, santo, santidade, aleluia. Aleluya. Sí, Señor. We want Jesus. We want Jesus. We want Aleluya. Jesus. Oh, sí, Panasano. Aleluya. Uma íntegra de santidade nunca tem glória a Deus. Santidade, oh Deus, passivo no tu conosco. Passivo no tu conosco, também com a presença dela, Deus, no tu tá. In campo sempre il nostro nome, perché Dio turno di gloria, perché Dio come sacrificio, santidade, oh Dio, famiglia di Dio, santidade, tutti fanno controllo di importante, da patatumente, tengo presenza, Signore Dio, come pastore, pastor, benedizionato, Dio non è benedizionato, casata, benedizionato, lo stato dia completo, ma il babà brillante capo, un dia tremendo di famiglia americana, famiglia anziana, tutto umano, amore e Cristo Padre, Cristo Padre, John, Dios vivo, bendicionado, salva y sigue esperar la presencia de Dios. Un día tremendo, nos también con nuestro hermano Luis Wow, Luis Carlos, bendicionado, debe llamarse que es de Unity. La palabra de Dios que llega, pasa por fuerte, por nosotros, por fuerte, igual la boca, para poder paz y gracia de Dios lo perseguimos en nombre de Cristo Jesús. Danke, Señor. Danke, Papi, del visualmente, que danke por su trabajo, su caso, Dios, por voluntad completa de Dios. Danke, oh Dios, dada para tu persecución, por su matar, por esta forma, no, para estar bien, pero tu amor, manera, oh Dios, camino por palabra, da prioridad, da un guía para tu camino. Gloria a Dios, dada su colega, no grande, que tu reino, oh Dios, camino de gracia de Dios, danke, oh Dios, con mi hermano Luis Paulo, oh Dios, permite Dios seguir. Tanti dato Dios dare di dure periodi del tempo che conoscevo data el día que de momento non appropriato Dios camino por palabra forma tu costa en el nombre de Yeshua e me te quiero recibir algo Dios que Pablo mambo un día bendicionado un día tremendo por palabra de Dios la prioridad Pablo en nombre de Yeshua recibirlo para que Dios que Pablo aleluya gloria a Dios y Señor Yeshua ta prometo tu cosa que ese es tabernáculo aleluya Oh, hallelujah. gloria a Dios un día bendicionado para nosotros aleluya It's Jesus.
Está Jesús There allá. is none like Es him. Jesús. There is none Yeshua. beside him. Yeshua. King of kings, Yeshua. Lord of lords, King of Yeshua. glory, Lord strong and mighty. Worship your King. It's all about Jesus. I want more Jesus. I want more Jesus. Hallelujah. 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 Aleluya. A veces Jesús nos también permite. Aleluya. A veces Jesús está turcos. Yeshua está turcos. Aleluya. Aleluya. Thank you, Dios. Aquí está todo Dios. Aleluya. Thank you pa en nombre y buen nombre. Thank you, todo Dios. Yeshua Mashiach de mente que aleluya. Sí, Señor. Ministra, Señor. Ministra, oh Dios, di gloria, aleluya. Thank you, Señor. Ora, baba, nos profeta Ruth Miller, medani, gloria, aleluya. Dios vino sinabo profeta, tata, thank you, tato, Dios, pabidi profeta Ruth Miller, medani, den helder. Thank you, Dios, de turma inta, Señor, oh Dios, como un porta. Babo ministra, torti, ceden turco, taronte, tata, bendicionata, oh Dios, tata, perseverancia de fe, Señor, oh Dios, tata, que está tremendo, gloria a Dios, como palabra, mira, prioridad en subir, thank you, tata, oh Dios, tata, en mente que le vin pasupante cada día, oh Dios, panabo de dolor y gloria, oh tata, pagando un precio, capa, Señor, oh Dios, tata, babidi su casa, Mustafa, para subir el matrimonial, soy una, tu de familia, la cruz, turco, terón, dice, tan quitado, oh Dios, tata, cuta, para formando, turtilla, para esa cuta, turtilla, para la conoce, mira luz, turtilla, para nos vete salud, turtilla, nos para la receta, que se turtilla, esta vini, o tata, papi, llamamos tanque, para tu cosas, pues, gloria te digo, tan quitado, oh Dios, sabiduría y conocimiento que te encontrar tormenta, tan que, oh Dios, tata, por voluntad, en subir tormenta, tan que, oh Dios, tu lo comporte, oh Dios, que te importa, oh Dios, turco, tarante, yo comienzo a venir por mí la cruz, tu de tengo dobla, tu lengua tengo confesar por su perseverancia y te demostrar, en la muestra, por lo que te sirve Dios, te sirve Dios, no un frío, un caliente, pero completamente descende, aleluya, gloria a Dios, mila, un día bendicionado, como casi, voy una bonita, una prosperidad y éxito permitir, nombre de Yeshua, Mashiach, ta prioridad, tu día, tu aveta di nuovo, sono scritta na Jesus, ma sobre Jesus, ta turcos, aleluya, un día bendicionado para nuestro más estima, aleluya, gloria a Dios, marisca Abraham, den de anak, botei, familia Marcelina, familia Abraham, tutam, tuturo, Dios, lo dice un toque special de momenti che marisca, e ma in tatico baton tu conosci, passano vari si basan schon capo, Dios, ta doctor, anche è unità, un acquero, in poter, gloria a Dios, ta te in tatico, Marisca Abraham, tu conosci, engrandecendo, bonambo, nabo, tu non ricordi, cosa di un potere, di algo tremendo, Gesù se t'han quitato, oh Dios, tata, per Marisca Abraham, tu conosci, engrandecendo, bonambo, mostramos que Jesús a tu cospe, un día tremendo, un día camino palabra Dios, lo sigue ministrando, moviendo y permite Dios cierto tiempo profundo, y queda purificar, queda la permitir, queda la Dios, queda la Dios sigue purificar, insomma, e purificazione mista, tutti in alto, Dios, che corazón con Dios, torniamo a Cristo, come io, come stiamo carina, ora ma tutto il Spirito di Dio, ministrare, movida, alleluia, un día tremendo che bendizionava Cristo, alleluia, gloria a Dios, siamo liberi, arriva il nome di Gesù, il nome di Yeshua, il nome di questo nome, alleluia. Aleluya. Oh, tata, tanki tata, oh Dios, por nuestro hermano Shanet Marty. Spake aleluya. Gloria a Dios, tata, me inta aquí.
Mente que Janet Matita, meu Deus, criado do Espírito Santo, o Tade Sa, o Deus, Tade que dá prioridade, que dá para que fosse essa, Senhor Deus, e dia começar putativo, Senhor Deus, exato que binding, o surumang ng unidade, uma cuerda, grita na, bunabo turo no victoria, magtanto pa turko, o sumata supang, cada dia presença de botar turo may inta, katanto, o Deus, inutur, kung di ating mga cuerda, din snake kanet, Mr. Grita, kusya niya, katanto, o Deus, mabili siya niya, no sumang sima. Tang kita o Diyos na tunto ko no te mainta kita bendisyonan. Tang kita o Diyos tata bendisyonan o ta Señor o Diyos di gloria o tata siya o Diyos representando Cristo de pamilya Marte, pamilya Francisco, de mi palo tayo, de mi santa, de mi pinantura, aleluya, tata bendisyonan mo sumang o Diyos tata. Musulmano, kita siya mati sa iyo, Diyos. E mahingit kita, o Diyos, siya tabi kami na bota. Perante Diyos, pa sa mundo kubo. Diyos, que tende turko sa lifi mo boko ko. Diyos, sa di turko, snap mo tuting algo. Ave, Diyos, ave, tumahinta purifikam, umahinta santo, umahinta pata, umahinta kami na nos verso intimo, o Diyos. Sa kumundin siyang kanyo, Diyos, tatatanto, Diyos, como Espiritu Santo, pamistrando na bilis siya na denite, Diyos, dati toxice, tempiri, tukutarante, Diyos, aleluya. Ministra, Señor Dios, ministraba gloria, ministraba poder, ministraba Dios, kami naman din doon po llega, ministraba Dios, dati sa mga mga Pia Francisco, o sa ikanes, kompleto, sa di manero, rapos, lang as oras, aleluya. Gloria a Dios, dati perfección, o Dios, te amo, fiado, el Espíritu Santo, aleluya, tanto Dios, de profundidad, de palabra, camina pico de su vida, tanto Dios, de tu aspecto de su vida, mostrando al Espíritu Santo, no ilumine, oh Dios, esta su misma, esta mente, oh Dios, señalando, dirigir, fin, aleluya, gloria a Dios, amén. Un día tremendo, un día glorioso, un día bendición, famoso, última, aleluya, tener duro con un Dios estimado, aleluya, para un persecución de movido, Señor, la de Dios me toca formado, como la porque está, aleluya, conmigo es que vamos a, aleluya, aleluya, Cristo na Jesús, aleluya, sí, Señor, aleluya, gloria a Dios, Señor, bendicionado, aleluya, sí, Señor. Cannot. Hallelujah. Gloria a Dios, cannot matar nuestro estima. Hallelujah. Gloria a Dios, Señor. Hallelujah. Cristo en el nombre de Jesús. Cristo en el nombre de Jesús. Cristo en el nombre de Jesús. Hallelujah. Cristo en el nombre de Jesús. Noraili, Noel Tokai. Okay, bendicionado ta Noeli. Oh, familia América, estamos familia también. Bendicionado familia América, familia Tokai, familia San Felipe. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. El Señor. Gloria a Dios. Charo completo de bendición. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Cristo en el nombre de Jesús. Aleluya. Yes. Jesus, en nombre de Jesús. En nombre de Jesús. En nombre de Jesús. En nombre de tu nombre. Aleluya. Ora baba sete, aleluya. Sí, Señor. Aleluya. Thank you, Señor, oh Dios. Lovely Marty, Saino Francisca. Winnie Palo Chai, so Katie Francisco, aleluya. Kenneth Arnaud.
Aleluya. Irai maharigal Diyos, pinisyonado de mente que nos rumasima. Tato thank you, Diyos, pabili irai maharigal de mente kita, o Diyos, kasergiyado, Espiritu Santo. Pidiendo un tukunos tata, pasomo panabuturo no gloria. Paso tata, den bili irai matameta, potaporira, tapata turcosa, bocome sa turcosa, esa, Señor Dios, que bendicionata, ora que misamente, junto conosco, en unidad, uma fuerza, tata, pavo gloria. Para poder para costi abo ministrar em subir em pampa de Yeshua Irai man é na inte que nos está caminhando por aí nos grita nos Deus chama Deus tanque para vida tanque para vida saúde tanque o Deus para você querer na boca bo trabalho com botar rompe bo dentro aspecto de movida no voy a ver um toque especial e tudo algo que sale de você ministrar Deus também ministrador de abo Deus palavra na sabedoria palavra em conhecimento palavra em encorajamento quem cobrir parte com bolar um toque especial untuk palabra bendicional tan quitado, oh Dios. Tu batalha, tu costo, yugo desigual, com bendição, direcção, tato, vai ter a seco. Posso me irai mata para um tu conosco, oh Dios, tato, em unidade, um acordo, formando culpa, mas Jesus, digo Pedro, aqui digo na alma da igreja, digo Pedro, que botamos tão igreja, botamos bem na igreja de Deus, tem espírito de verdade, com culpa limpa e puro, sem mancha, sem problema, para Efésios 5, aleluia, glória a Deus, irai, tem duro, bocasta, bendição, você quer bendição, pode direcionar bendição, do que eu vou ter luz que resplandecer, dia bendicionava a virar, aleluia. Os signos trumansos, ordein help, los signos aleluya, y nunca, gloria a Dios, y nunca, un día bendicionaba de bendición, gloria, aleluya, usted la paz, gloria a Dios. Aleluya, Rutmila, peço tudo no nome de Cristo Jesus. Aleluya, gloria a Dios. Sí, Señor. Aleluya. Oh, tata, bendicionar. Oh, Dios. Oh, sí, Señor. Oh, Dios, aleluya. Tan quitado, oh Dios, Rutmila perso mente che tremendo, sto tendo tre. C'è con nostro man Rutmila perso un dia mente, un mente tremendo, to bendicionava patata tanto, oh Dios, che ci sei sti unici, maniera turtia para dirigir Rutmila perso, come sa, Dios, local mo comisario subida, nunca poca de invitar al esta bem mente e mabutanki. Rutmila perso tu conosco bien mabutanki, Señor Dios, para lo cual no cubas, bota haciendo, cubasi, cubota haciendo, y club vaya así, bendicionata, oh Dios, é poder. Bendicionada, oh Dios, tua glória. Bendicionada, oh Dios, su mil versa, Senhor, oh Dios, su casa se una, su ser querido, una familia pés completo, la un toque especial, llave. Permite que, Senhor, oh Dios, data 16 de junho, nos toque junto dentro tres, con nos manos espirituales, da oração da Dios mesmo, nos está gritando a Dios, data, tanto, oh Dios, para poder manifestar de mim, mil versa, tanto, oh Dios, para purificação de sangue, tanto, oh Dios, que te preis que te pago te passo te gloria devo manifestar forte di testimonio del tuo cercherina con lo quale non potativo soso deve subire non potevi Yeshua un Dio bendicionava babolo di nostra pai Groningen se che enci halleluja gloria a Dios date enci kai de mente que também tu conosce in grande sendo nombre oh Dios como pastor de casa e culinci mercer na tu dos junto na casa bendicionada oh gloria bo poder trucos di havre ne mente ti tata ministrava poder, ministrava glória, ministrava o corpo do diabo, Deus te evidente, cai para família mercedes, tudo, Deus. Há toque especial, toque enxerga de comida Cristo de Jeová sombra, tu testemunho, Deus, tu testemunho, dimensão alto, aleluia, tata ministrada evidente, tanto tanto, oh Deus, tua palavra, capita pico del tormento, que sa, oh Deus, e glória de Deus, um dia bendicionava bene, aleluia. Gloria a Dios. Mire, aleluya. Bendicionar en chicaita, aleluya. Mi Señor, ministrada. Oh Dios, aleluya. Ora baba, se te revía la santo como vosotros. Aleluya. Sí, Señor. Aleluya. Danke, Señor. Canta aleluya. Canta aleluya. Gloria a Dios, hermana.
La presencia de Dios está caminando por cada punta de vuestra casa, de otro trabajo, por atendiendo, por junto con nuestra unidad, un acuerdo. La presencia de Dios tiene ángel de su vida, pacto con Dios. Dios sale del cuerpo, la Dios tiene usted, aleluya. Anche tata, il Signore, aleluya. Ora ba sete, aleluya. Tanti Señor, oh Dios, que bendicionamos ta Señor, por poder tan grande, aleluya. Ora ba sete, il Señor, aleluya. Sí, Señor. Mi que canta, aleluya. Tanti Señor. Tenemos presencia, Señor, oh Dios. Aleluya. Mira, bendicionado ta, aleluya. Aleluya. Tanti Señor, oh Dios. Aleluya. Tanti Señor, oh Dios. Sí, Señor, oh Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a mi Dios. Gloria a mi Rey. Aleluya. Aleluya. Tanti Señor, oh Dios. Pasiempre. Aleluya. Aleluya. Tanti Señor. Aleluya. Oh. Sí, Señor. Tanti tata, oh Dios. Aleluya. Sí, Señor, oh Dios. Aleluya. Aleluya. Che Trenta portano anche agradecimento e plenti di palácio com alabanza. Aleluia. Aleluya. Danke, Danke Señor. Deus. Para permitir-nos 30 Aleluya. com agradecimento. Para 30 tempo palácio com alabanza. Para reconhecer que bota Deus. Sí, Señor. Ti dirigo vos, Señor. Danke para permitir-me 30 Thank you, oh Dios. Aleluya. tempo presença. Com alabanza. Com gratitude me dá 30 tempo palácio. Aleluya. Aleluya. Thank you, Tato, oh Dios, pasheritza jinga. Tata nos turo sale, oh Dios, vai entender llega na Rotterdam Zuid Rijnhaven y nos grita na botada. Thank you, oh Dios. Thank you, Tato, oh Dios, por nos trovamos, Dios, Cheritza Jenga, que ya do Espíritu Santo, oh Dios, menino de presencia, para su pan de cada día. Oh, Tata, perseverando, Señor, oh Dios, para botar honor y gloria. Thank you, oh Dios, de familia Jenga, thank you, para Cheritza, su casa, su casado, y una su nieto, y por voluntad completa, y subir a ver su trabajo, oh Dios, Tata, donde que llega, su buen lustro, resplandecer y su vida, aleluya. Desconoce, oh Dios, Tata, Cheritza, un día bendicionado, aleluya. Gloria a Dios, no sé, Cheritza, contá, que familia Jenga, aleluya. Aleluya. Thank you, Tata, aleluya. Y Señor, te estimamos. Aleluya. Alabamos. La gloria, aleluya. Aumentar su voz, dice gloria a tu nombre, mi Dios. Haga tú lo que tiene el templo de Dios, mi gloria.
nombre impactante. Aleluya. Santificado nombre glorioso, Impactante. Lastimado de mi corazón, lo Alza la tu nave gloria, bota merecer, bota mi yo. Lastimado de mi corazón, lo mi alabado. Tu nave gloria, boca merece. O Tata, nós que donamos glória ao Emeíta, nós que bendicionamos nombre, para quem botar, meu Deus. Bota nos Tata, bota nos Senhor, bota nos Rei, nos Salvador, e nos está bendicionar em nome do Altíssimo. Bendicionar junto com o bebê, alça a voz e bendicionar Deus ao Emeíta. Oh, alza a voz, voy a me le danki. Aleluya. O la que tiene sonido de agradecimiento. Thank you, Tata. La que tiene Aleluya. sonido de agradecimiento. Yes, Señor. Aleluya. Aleluya. Oh, dá um forte aplauso, Ementa. E Aleluya. com o aplauso, bisa glória a Deus. Pampa Yeshua. Yeshua. Pampa Yeshua. Tu gloria. Santificado nombre. E pacata. Padunabo glória. Aleluya. santificado nombre glorioso. Aleluya. Thank you, Tata. Kami siya mas Aleluya. padunabo glória. Perdonado gloria, santificado nombre glorioso. Bota-me Deus, Senhor. Aleluya. Aleluya. Dune un fuerte aplauso, Ementa. Aleluya. Dune gloria, bota merecer. Dune gloria, romano, dune gloria. Aleluya. Yeshua. Aleluya, Papa Jesús, aleluya. Gloria a Dios, sí, Señor. Aleluya. Yeshua, aleluya, ministralmente, que aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Aleluya. Yeshua. Aleluya. Sí, Señor. Me ha sostenido, en Él esperaré. Jesús ha sido fiel, Él me ha sostenido, Aleluya. en Él esperaré. Levanta tus manos, Jesús ha sido fiel. Santificado Dios, Yeshua. Me ha sostenido. Bendigo tu nombre, aleluya. Él Aleluya. esperaré, vamos pueblo, agradecerle al Rey. Yeshua
Yeshua, en ti confío. Permaneceré en la tormenta, esperaré, aunque tarde la respuesta. Yeshua, en ti confío. Ven, Ruach HaKodesh, ven, Ruach HaKodesh, ven sobre mi vida. Ven, Ruach HaKodesh, ven. Aleluya. Ruach HaKodesh, ven. Sea una Aleluya. vez más conmigo, Yeshua. Has sido fiel, Él me ha sostenido. Teman karabong ministeri minta bendisyonan nostra live pili po YouTube. Ninyo rumari po YouTube tambe live po nostra live pili po Facebook tambe awar ki turme amen. Nos canal di YouTube ta Ministerio minta bendisyonan. Me ha sostenido. Aleluya. Agora su inscrevi briba nos canal di YouTube. Amen. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Santidad, oh Dios. Guarda, Dios, yung palabra tremenda. Ahora no sabay ko, bukan di Hechos ng 8. O sa comenzar de con Pablo. Esta po, no sa comenzar con Saulo. Pabote nila wal ko Dios de ministra un beque. El testimonio de Esteban. Después sa comenzar con Pablo. Saulo. Aleluya. En Él esperaré. Nos canal de YouTube. Lumang Profeta Indira Taskibi, Ministerio de Bendicionar. Riba YouTube, anto di mezze ore, Romanta Mira turcosi nostra salve, Ministerio de Bendicionar, Romanta Taskibi. Ante ore para Roman Reaccionar, mania Profeta Soraya na kitur, riba YouTube, kanta dia na kinto, different Roman Cano, Trendolo, notion, Cano Mari, different Roman riba YouTube. Atau romantic subscribe orang rumah subscribe di YouTube atau orang rumah koreksional skribi tambah di YouTube, amen. Nos canal di YouTube llama Ministerio de Bendicionar. Nos live di YouTube também, nos mesmo canal, amen. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios ministrana Daniel Tilman, aleluya. Kung ito rin Romano to skibi, dia Romano hindi pa YouTube tambe, manila Facebook kami. Sige ito Romano. Kami tur o sa propeta sa ako, ora ko Facebook kaya po, no sa kanal YouTube. Pero YouTube kaya sa sino. Diyos na po, amen. Hallelujah. Ora na Diyos. Ruach HaKodesh, Ruach HaKodesh, Ruach HaKodesh. Katandang Diyos, pabili natin Daniel Tilman, sige natin Daniel Tilman tambe. O tati di nasa landro tadang tato untuk kuno tati ngayon tiki engrandecendo con nombre na futuro nori gloria porque poder de Dios gloria de Dios tata bendicionando tata del tilman tato Dios sa o Dios tata tua prioridad y subir tu día o Dios tu presencia por su pan de cada día y untuk kuno tata engrandecendo tanque pe gloria tanque pe poder tanque pa tu costa de ngayon tiki del nombre de Dios del nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Dia bendicionaba por mi romance de mana Daniel. Aleluya. Aleluya.
Sí, Señor. Yeshua Mashiach. Aleluya. Pampe. Tranqui, Señor. Te reconocemos a Dios. Aleluya. El nombre de tu nombre. Aleluya. La gloria del Señor, oh Dios. Aleluya. Yeshua ha sido fiel. Aquí está, oh Dios. Tremendo Dios. Está de mente aquí. En Él esperaré. Aleluya. Levanta tus manos. Yeshua ha sido fiel, me ha sostenido. Aleluya, yes, sí, Señor. Gloria a Dios, aleluya, Señor, oh Dios. Tremendo mente nos aquí. Peticionar. Aleluya. Guarda come sabe la Bibbia romana. Da buchi di Hechos están 8. Tremendo. Su comienza nostra sera ama che testimonio di Esteban. Andando sabe con Saulo che sta perseguendo iglesia nan. También gloria a Dios. Tremendo. Aleluya. Tormenta. Aleluya. Nathaniel Timan, yes. Tienes duro a Dios, Dios te amo. Aleluya. Gloria a Dios, sí, Señor. Tremendo Dios. Pampe. Aleluya. Gloria a Dios, Tata danki Tata. Bota bendición a Dios, duramente sin que nos ten adoración o oración. Anton ve que nos trabaja de palabra. Danke por sabiduría, danke por conocimiento. Danke, Señor Dios, estaba forma de cosas, cada un camino estaba que chelo de pri. Bocasting oración, bocasting adoración, ve que bota una palabra tremendo, ministrando todo de Dios, todo el canal que pasamos. Espíritu Santo, ni turcos de su el control cabo, nada di mí mes ni de nuende, el Espíritu Santo está así turcos. There is a cry in my heart Aleluya. that my words cannot express. Aquí, Señor. There is a yearning in my spirit. Aquí, Señor, oh Dios, aleluya. Spirit, hear the voice of my heart. Pray to the Father. Hallelujah. Spirit, pray. Pray to the Father. Hallelujah. Thank you, Spirit, Señor. have your way. My intercessor. My advocate. Spirit, pray. Hey, yo, yo, yo. Pray. Father, Meshani Elodono, y Quelila lo socomaba, le lo suela, y su cuela, Esaya, pray to the Father, Elele lo socomo, suelele la coto suelele, Ishayo. There is a place deep in the waters that my heart Hallelujah. longs for. Gloria There a are Dios. realms of the Spirit beckoning on me. Santo Spirit, Dios. hear the voice of my heart. Pray to the Father. Hallelujah. Spirit, Spirit, pray. Pray to the Father. Thank you, Señor. Aleluya. Baba Santo Robo Seteria la Baba Santo Robo Sia Caraba Santo. Ora Baba Seteria Baba Santo Robo Aleluya. Trata ministrar a vos pueblo, aleluya. Ministrar, Señor oh Dios.
Nos está buscando, Señor, oh Dios, tu presencia, tu reina. Juntos, Señor, oh Dios, Tata. Alababa, siete, aleluya. Oh Dios, di gloria, aleluya. Santo botás, Señor. Oh, santo botás, Señor, oh Dios. Aleluya. Sí, que alaba todo. Santo Dios. Aleluya. Spirit, pray to the Oh, Father. thank you, oh Dios, por like ang sano de mente que. Ang kita ko like at mabinyon to kuno, Señor, oh Dios, Tata, pa ministrar todo, Señor, siyang subida. Tata, oh Dios, pa palabra, oh Dios, pa prioridad tu día, Señor, oh Dios, pa somesa, que gloria vivo. Thank you, Tata, like on to kuno, de mente que. Tata, bendicionata, Señor, oh Dios, en el día llave, Señor, oh Dios, pa algo nuevo que suceder. Pa voluntad, tu costi, abo de día llave, ministrar, Tata. Ministrar de mente que te envíe like, Señor, oh Dios, su casa, su trabajo. Oh, Tata, en tu aspecto de vida, Señor, oh Dios, camina de vida, Pablo, de nombre de Cristo Jesús. Oh Dios, de gloria, ministramos poder, ministramos autoridad. Daga like, comprender, tanto que estamos por todo, Señor, oh Dios, nada de somer, de nombre de Cristo Jesús. Ministrar, Señor, oh Dios, que poder te grande, que poder te digo, Señor, oh Dios, tanto que nada de Dios, de nombre de Cristo Jesús, like, hay un caso como te pongo, como llega, algo nuevo de Jesús, de nombre de Cristo Jesús. Familia América, familia anciana, Dios la bendicional, aleluya. En el nombre de Cristo Jesús, un día bendicionado, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Que nos vayan teniendo el Espíritu Santo, te más ahora, pero ahora que nos va a tocar una adoración, para nos por. Aleluya. Gloria a Dios, sí, Señor, oh Dios. Angarababasete. Aleluya. Tanti, Señor, oh Dios. Espíritu Santo, te preparamos a Bíblia romana para nos bailar el book y palabra puta. Hechos tan 8. También de testimonio de Esteban ante nuestro comisaco. De caminar solo. Aleluya. Gloria a Dios, sí, Señor. Ora basete, aleluya. Quitado, oh Dios, tremendo bota Dios. Aleluya. Quiero ver más adentro. Aleluya. Toma mi mano, Aquí, Señor. no la sueltes nunca más. Qué hermoso es cada Aleluya. momento. Sí, Señor. Me visitas Tanti, Tata, aleluya. haces un altar. Sarabasete, arabasoto. Quiero me lleves Thank you, más Papa, aleluya. adentro. Thank you, Papa, aleluya. Toma mi mano, no la sueltes nunca más. Llévame a un lugar Aleluya, sí, Señor. Aleluya. donde solo tú y Santificado, yo Dios. disfrutemos el momento. Te amo, Aleluya. mi papá. Aleluya. Yo dependo de tu amor.
Oh, Tato, thank you, oh Dios. Thank you, Tato, Dios, pasudela nardemente kitata. Tato, Dios, ka ser guiado ribo Espíritu Santo y también vinunto conosco in grande se bonom, bonabo, honor y gloria. Poso Tato, tabo, e gloria, tatibo, siya dela comprender, Señor, oh Dios, que te forte de turmenta, de tingris mi coração pasupida, su ser querer, xerevi, paseam, e paso Tata na madeira. Thank you, Tato, Dios, por Espíritu Santo, que comienza con trabajo tremendo de la vida. Tato, Dios, Tato, para lo cual no puedo sostener la vida de Abo. Thank you, Dios, por vida y salud en Antur. Y thank you, Tato, por unidad y un acuerdo, oh Dios, por paz y shalom. Den cacho de la, thank you, Tato, Dios, por nang yusem. Den prosperidad y éxito de tu camino que en tu aspecto espíritu, oh Dios. O tu palabra, oh Dios, de prioridad, oh Dios, pasa todo lo cual la puta diva, oh Señor, oh Dios. Tato, el yugo de ese cual tengo país finandilante, oh Dios, por nang casta bendición, aleluya. Un día tremendo bendicionado para vos, aleluya, gloria a Dios. Mi mano no la sueltes nunca Aleluya, mi palabra está tremendo. mi alma. Sí, Señor, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Donde solos tú Sí, y Señor, yo oh disfrutemos el momento. Gloria a Te amo, Dios. mi papá. Aleluya. Yo dependo de tu amor y sin ti yo sé que muero. Llévame a un lugar donde solos tú y yo disfrutemos el momento. Te amo, mi papá. Aleluya. Yo dependo de tu amor y sin ti yo sé que muero, muero. Yo sé que Sí, muero Señor. sin ti, yo muero. Tú Aleluya. me viste en mi tormenta. Sí, Señor, Me aleluya. libraste de Aquí, la Tata. prueba, te llevaste mi tristeza. Oh, Me aleluya. cambió la vida entera, me vistió con ropas nuevas, puso aceite en mi cabeza, me hizo un lugar en su mesa, como un padre me desea. Tú me viste en mi Aleluya. tormenta, me libraste de la prueba, te Aquí, Señor. llevaste mi tristeza, me cambió la vida entera. Aleluya. Me vistió con ropas nuevas, puso aceite en mi Sí, Román. cabeza. Román, un día bendicionaba, podemos trabajar. Aleluya. Como un Gloria a Dios. Tú me viste en mi tormenta. Aleluya. Luis Wout, hermano Wout, namaste. Hermano Wout, bendicionado por el trabajo. De mundo que llega, vos me estás papumiendo, vos me estás un toque especial de palabra de Dios. Gloria a Dios, thank you por ministrar de mente que te pide en nuestro man. Luis Wout, aleluya. Luis Carlos, tenés duro, Dios te mabro, man, aleluya. Como un padre. Gloria Tú a Dios. me viste en mi tormenta, me libraste Aleluya. de la prueba, te llevaste mi tristeza. Gloria a Dios. Me cambió la vida entera, me vistió con Aleluya. ropas nuevas, puso Gloria a aceite Dios. en mi cabeza. Sí, Señor. Me hizo un lugar en su Aleluya. mesa, como un padre, llévame a un lugar Thank you, Señor. Aleluya. donde solos tú y yo disfrutemos el momento. Aleluya. Te amo, mi papá. Gloria a Dios, sí, Señor. Aleluya. Yo Aleluya. dependo de tu amor. Aleluya. Sin ti yo sé que muero.
Desiree Catalina, gloria a Dios. Cara Santo, danke, oh Dios, por den que oh Dios, nos tu den driver de Amsterdam, seca nuestro man profeta, Desiree Catalina, aleluya. Danke, Tato, oh Dios, por tu voluntad. Danke, oh Dios, estaba guié. Danke, oh Dios, que le vinaba durante de gloria y su pan de cada día, oh Dios. Con tu presencia de mundo, con tu ser humano, unidad de cuerpo, gloria a Dios, Tato, por Desiree Catalina, de un canal como palabra para ministrar, donde Señor, oh Dios, llega testamento de llega, Señor, oh camina, manteniendo un llega. Tanto Dios, por tu lluvia desigual como quita, Señor, oh Dios, nos está proclamando, Isaías 54, versículo 87. Debo subir a tanto Dios, date mi voluntad, Dios, tanto Dios, date mi tiempo apropiado, de la palabra profética, que te papiar, debo subir, oh Dios, llega a tomando el lugar de subir, puede recibir su sanación, cabo, mutata, para soltar de Dios, tribu doctor, y es fe, y su corazón, Señor, es fe. É fé que há do Espírito Santo, Deus, algo grande, só de dizer que ele não bendicionar, botar bocasta bendicionar, oh Deus, tem dia já algo novo, de só de receber o qual que Deus tem para você, dizer que ele a palavra de Deus está vivo, a palavra de Deus é um caminho mandando um projeto, a palavra de Deus está forte, a palavra de Deus está transformável, a palavra de Deus está transformada, se frita me contar com o bendicionar, se fritar, só botar um canal para ministrar, para Deus ministrar diabo, te mi si frito den permanente cammino dai si frito, oh Dios di gloria, tanti oh Dios per llamare di vos, desirei subire, oh Dios, tanti oh Dios per si fritambe, tanti dato oh Dios per tanto di unità, di un accordo, di benedizionava vos, nostro man desirei catene, nostro man Filomena verdadeiro de helden. Desiree Catalina, telefoon direct Amsterdam, los sacos de manera apóstol, antes oración, cada oración como te acostumbra, para el canal de un camino tremendo, como sacos de Dios, la tuya de tu foco, aleluya, no sale bien, telefoon direct, para intentar, se conoce man, Filomena Bernardina, aleluya, gloria a Dios, Filomena Bernardina, me intentivo da bendicionar, e me inte che palabra di Dio, la priorità del povero, me inte che cosa chiamare, so Dios, che sei, che io di Filomena, da tutti Dios la conozco, mi di salud, conozco e dia a tu mira salud, nos tengo que me tanta, de sabiduría y conocimiento como un Filomena Bernardina, de pinturamiento como un puerto, Dios, para movilizar por día, de bendición, oportunidad de la familia Bernardina completa, los hombres luz, comenzar ese cambio, ese tremendo de familia de Filomena tremendo, gloria a Dios, date día chave da bendicionar, e dia chave da famiglia dirigir, e dia chave da potere, e dia chave da gloria, Filomena gloria a Dios, tanto a Dios profundidad, como palabra tu día de nuevo, revelada en su vida, tanto a Dios tu día de nuevo, misericordia, como compasión, santidad, a Dios tu día de nuevo, algo tremendo dentro de él, punto como llega correndo lube da papia, como de Cristo, una mostra, gente na papia, como sabe, posta vai bom contato com o bistão, glória a Deus, tanto na Cristo Jesus. Para mi paz mental, paz en mi corazón, y tú cosco durante mí. Aleluya, un día bendicionaba bocas y voy una voz querido tú. Prosperidad y éxito, y gracia de Dios que perseguimos. Para boqueta gana, en comunión con Dios, aleluya. Tremendo, ¿Cuántos le dicen a Dios, yo solo gloria a dependo Dios, de tú? pero mil medallas de helder, Yo solo bendicionado, dependo de tu como estaba, tú presencia. estabas, santura y bonanta, No habrá nada que yo haga para poder agradecerte en el tanta Espíritu de bondad, Dios, Dios. Saro, mila, profeta, siempre has tiene sido todo, bueno. pasó, acá nunca me da grande Tú siempre capa, has sido un va por Dios un buen fiel. carrera, pero ahora que ni, ahora Y ese que Dios es el que va a permanecer para siempre. Es ese Dios que permanecerá para su es tiempo prioridad, es tiempo, Aleluya, es ese Dios que siempre está cerca de profético nosotros, que ser papá, donde podemos ir confiadamente a su presencia, aleluya. Y hoy le decimos a Dios, te amo mi papá, te amo mi Dios, te amo mi amigo, porque has sabido estar conmigo en mi peor y en mi mejor temporada. Tú sí te tremendo quedas, Dios. bendicionamos a Tú Romana, siempre has sido fiel, gloria a Dios, aleluya. preparamos mi Sobre palabra, mí, que oh es Dios, testimonio de Esteban, están tus Abay votos. 30 Te tributaré alabanzas, porque has librado mi alma de mis caídas y me has hecho andar en la luz de los que viven. Y yo Aleluya. solamente quiero, aleluya, amarte y estar cerca de ti. Aleluya, sí Señor. Yo solamente quiero estar cerca de ti. Gloria a Dios. Tú que estás ahí, dile, yo solamente quiero estar cerca de ti. Aleluya.
Thank you, Yo Tata. solo quiero verte cerca de mí, aleluya. Yo solo quiero tributarte alabanzas, Thank you, Señor. porque tú eres el único que te mereces toda la Oh gloria. Dios, Tú aleluya. eres el único que te mereces toda la honra. Y no habrá nada, nada, nada que me pueda apartar de ese amor. Porque ese amor, aunque trate de huir, siempre va a ir detrás de mí. Es un amor Gloria inagotable a para los Dios, hijos de Dios. aleluya. Y ese es el amor que Dios tiene hacia contigo, aleluya. Es ese amor que siempre va a permanecer en todo tiempo, aleluya. Solo Dios quiere que le crean a Él. Solo Dios quiere Thank que you, le Tata, sean fiel a aleluya. Él, aleluya. Sí, Y que se Señor. escondan en su presencia, porque Él está dispuesto a amar Tremendo a sus Dios, hijos, y aleluya. siempre estar cerca de ellos. Aleluya. 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 Te adoramos, Señor. Aleluya. Aleluya. Tú me viste, mi tormenta, me libraste de la prueba. Aleluya. Te llevaste mi tristeza, me cambió la vida entera, me vistió con ropas nuevas, puso aceite en mi cabeza, me hizo un lugar en su mesa, como un padre me desea. Oh, oh. Sí, Señor. Oren a Él Dios. siempre me desea, Aleluya. Él siempre me desea. Thank you, Tata. Dios siempre Thank me you, Pabidi desea. Marisa. Hoy, David de Marisa, hoy, Dios bendicionado. Aleluya. Dios siempre me desea. Thank you, Tata, aleluya. Aleluya. Como tus hijos clamamos a ti y sabemos que tú nos salvarás. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Thank you, sí, aleluya. Thank you, Tato Dios, pademente que Marisa hoy. Marisa hoy junto con nos, Tata, engrandeciendo bu nombre, nabo tu honor y gloria. Por su Marisa comprendesa, Señor, oh Dios, Tata, oración a Dios mes. Tata, oh Dios, comisando bu dia, tenga presencia de Dios, junto con tu burumanang. Angelan de Dios, comisa ministrar, de bube, de casa, angel subiba, e presencia de Dios, toma posicionado de casa, le thank you, Tata. Nosso Marisa, hoy também junto con nos, ademente, que Tata, guiado do Espírito Santo. Tata, para algo novo, sos de mente, que nos grita, nabo, thank you, Tata. Thank you, Tata, oh Dios, nos duro, Dios, junto con Marisa, hoy engrandeciendo bu nombre. Tata, oh Dios, thank you para su vida, pide salud. Thank you, Tata, para su yunang, su nieto, oh Dios, tu su hermano, oh Dios, Tata, su hermana Bárbara, tu hermana Bárbara, Santa Cruz, oh Dios, tu caminas, oh Tata, Lagún, Soto, Linenberg, familia Hanson, familia Hoy, tu te bendicionar, gloria a Dios, Tata, ángel te subiva de casa, oh Glanta, Bocana Marisa, Espíritu de Dios, te camina botay, nos tu menciona bu nombre de oración, camina 2 of 3, Espíritu de Dios, te seguro, llama a Dios, turcosco a stop, turcosco que te para un camino, turcosco a queda, cuando te incusos de un sostén, tu te boca para, llama a Dios, tenemos situación, gritan a Dios, tenemos situación, Padre con Dios, pasó a Dios que tiende tu cos, Dios sabe tu cos, pero Dios que tiende no sale de boca, gritan a Dios, Tata, mi que pesa que no se continua, mi que para nada para no normalidad, pasó a agua de Dios, bo palabra de bayi bimbashi, lo cual como comisa, Tata, sigue bo ministra, pa trapo di bo continua, llega de voluntad glorioso, Tata, thank you, Dios, marisca de bo corazón, meditación de bo corazón, y palabra que salve bo boca, angelanta sube ba, papio con Dios, Dios que tende botam, papio con Dios, aleluya, thank you, Dios, te bendice Romanki. Dia bendicionado por casa, voy a ser querida completo, aleluya. Gloria a Dios.
Sí, Señor. a ese Ministra, lugar. Tata, aleluya. Ministra de mente que Dios cada un subir, aleluya. Gloria a Dios, sí, Señor. Aleluya. Gloria a Dios, sí, Señor. Aleluya. Haz lo que tengas que hacer, Ting Dios. Isaida wanga tam Isaida, gloria a Dios, Tata rumang. Kumanang tu Isaida wanga tam nunukot, gloria a Dios, Tata me intaki o Dios. Nos tudeng unidad o kuwera Isadia tambabing kunos, Tata pa sa mensahe, Señor o Dios, Tata tabo palapa ta prioridad. El luz pa sa paminda, Tata o Dios, transformación kami di abo. Tata o Dios, upandi kada itabo presencia junto con nosotros en grande sebo nombre. Ako duro lori gloria iya mamutang kita ta pida di Isaida wanga. Sigue atrayendo Tan los kita sa Dios más voluntad de medio que nos supiera. Tan que o Dios te lo cual como comisa de subir. Nunca porque na mitad en el nombre de Cristo Jesús, oh Dios. Data bendicionada sa yunang su nieto ng Dios por voluntad de subir. Turcoso, oh Dios, data de mente que en el nombre de Cristo Jesús, data. Ministra, Señor, oh Dios. Ministra de subir. Ministra por voluntad. Ministra, oh Dios, data palabra de subir. En el nombre de Cristo Jesús, data. Tabo voluntad, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, oh Dios. Dada en el nombre de Cristo Jesús, oh Dios. Ministrar en su vida, Señor, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Vos palabra de prioridad, vos palabra de turcón, en el nombre de Cristo Jesús. Tanki, tati, saria, wango, oh Dios, a comprender. Tanki, tati, saria, wanga, sa, oh Dios, que estaba sin poder. Y saria, wanga, comprender, turcón, en el nombre de Cristo Jesús. Y saira, un día bendicionaba vocasi, voy a un extra y prosperidad, sí que perseverar. Pues Dios, algo tremendo para la camino. Gloria de Dios, ministra y manifestar de vida, aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor, aleluya. Aleluya. Sabihin ko nos rumang mirna from the fighting. Lays them down. Aleluya. Lays them down. Tas ako di po to mirna. Pabihin ko nos bosa. Por lo cual ko Diyos sa komisa de movida. Nunca tokat na mitad na thank you, Diyos. Pabihin. Thank you, Diyos. Pabihin mirna from. Thank you, Tata. Mo palabra prioridad en su vida. Thank you, Tata, Diyos. Lo cual ko mo komisa. Nunca po kayo namitar, Señor. Thank you, Dios, lo cual como comienza de mina, bro. Nunca po kayo namitar, Señor, del nombre de Cristo Jesús, Tata. Gloria a Dios, Tata, ministramos poder, ministramos gloria. Thank you, Dios, mirna, bro, no vino Dios como un porta. Vamos a ministrar todo, que yo debí misticar, debí tante, debí sus nietos, debí turco, terón, de gestar, que gloria que tiene en su casa, que fe que tengo, Dios, lo cual como en su corazón, Tata, Dios, la que lo cual como comienza a subir un poco de la mitad, Tata, ministrar en su vida, manifestamos en su casa, oh Espíritu Santo. Oh Dios, aleluya, santidad, oh Dios, mirna, un día bendicionado, un día tremendo, Pablo, un día glorioso de presencia de Dios, aleluya. Permite Dios, si un camino leo, camino mantenido por llegar, aleluya. Aleluya, sí, Señor. Aleluya, mirna, un día bendicionado, Pablo. Aleluya, no sé, mirna, contar con tu cosa, aleluya. Porque ese amor, aunque trate de huir, Gloria, siempre va a ir aleluya. detrás de mí. Es un amor inagotable para los hijos de Dios. Y ese es el amor que Dios tiene hacia contigo, aleluya. Es ese amor que siempre va a permanecer en todo tiempo, Aleluya. Solo Dios quiere que le crean a Él. Solo Dios quiere Thank que you, le sean Señor. fiel a Él, aleluya. Fiel Que a se Dios, escondan en su aleluya. presencia, porque Él está dispuesto a amar a sus hijos Aleluya. y a siempre estar cerca de ellos. Aleluya. 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 Aquí, Señor. Te adoramos. Aleluya. Sí, Señor, aleluya. 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 Tú me viste, mi tormenta. Han quitado, me Dios. libraste de la prueba. Aleluya. Te llevaste mi tristeza, me cambió la vida entera. Oh, me vistió Dios. con ropas nuevas. Aquí, Puso Señor. aceite en mi cabeza. Me hizo un Aleluya. lugar en su mesa. Aleluya. Como Padre me desea. Soto. Aleluya. Sí, Señor. Él siempre me desea. Aleluya. Él
siempre me desea. Aquí, Señor. Dios siempre me desea. Aleluya. Aleluya. Dios siempre me desea. Aleluya. Como tus hijos clamamos a ti. Y sabemos que tú nos salvarás. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria, aleluya. Thank you, Señor. Sí, Señor. Vos presencia, aleluya. Aleluya. Según a adoração da baicava, nós estamos no nosso Bible, começa a preparar o Bible na Hechos 8, para nós ter essa ovo de testemunho de Esteban, e também que é Saulo. Aleluya. Gloria a Dios, sí, Señor. Aleluya. Oh Dios, Sí, Señor. oh Dios, Aleluya. oh Dios, aleluya. Aquí, Señor. Oh Dios, nuestro compromiso es contigo, papá. No tenemos forma, Dios, de cómo agradecerte tanto. Y solo podemos expresar esto a través de nuestra adoración. Tú lo has sido todo, Dios, y siempre lo vas a hacer todo. Siempre lo vas a hacer todo, Dios. Es tu palabra la que permanecerá. Es tu palabra la que permanecerá. Independientemente de todo, es tu palabra la que siempre va a permanecer para aquellos hijos que siempre van a estar dispuestos a honrarte y a darte toda la gloria, porque solo tú te la mereces. Llévanos a ese lugar, Señor, porque ahí es donde queremos estar. Aleluya. 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 Oh Dios, oh Dios, Aquí, Señor. llévanos, Dios, Aleluya. llévanos, Dios, a ese lugar, a ese lugar, a ese lugar, a ese lugar. Haz lo que tengas que hacer, Dios, pero llévame a ese lugar, a ese lugar. Haz lo que tengas que hacer, pero no te canses, Dios, de nunca llevarme allá. Sigue llevándonos, Dios, más a ti. Sigue atrayéndonos, Dios, más a ti. Sigue estando tan cerca como siempre has estado, porque lo único que queremos es estar cerca de ti. Y tarde, mañana, noche te buscaremos. Aleluya. Gloria Nos a Dios. quedaremos en tu presencia. Aleluya. Sí, Señor. Nos quedaremos ahí, Señor. Sí, diamo presença nos que está tutti dia, sim, ventre dia. Oh, sì, Signore, diamo presença nos que está, Signore, oh Dio. Aleluya. Sí, Señor. Gloria a Dios. Sí, Señor. Romana nga, pero sa Romana sa Bible na gusto ba din ibuki sa palabra de Dios. Aleluya. Cerca ka, ¿verdad? Que te la va a hacer. La presencia de Dios está en este lugar, aleluya. La presencia de Dios está en este lugar. Y no hay nada más hermoso que cuando sus hijos pueden deleitarse en su presencia.
y entender que en todo momento Dios siempre está, que Él siempre es fiel, que lo único que Dios quiere es que estemos cerca de su presencia. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Thank you, Tata. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Padre, gracias. Es tuya la gloria. Es tuya, Dios. Aquí, Señor, oh Dios. Aleluya. Tata, thank you pa po palabra. Ang pa po palabra din que Señor, oh Dios, conosco tabay. Din po palabra, Señor, oh Dios, pa encontrar más sabiduría, conocimiento. Ang po Espíritu Santo, ku te guiame, oh Dios, tato que tú usame como un canal y pape na po pueblo. Nada dime, Señor, por somos de inspiración de po palabra y de Espíritu Santo, otra cosa. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. La que nos reza nos reza pide quiso. Nos reza pide quiso, amén. Y 7, Hechos San 7, capítulo 7, versículo 54. Amén. Esteban tawag do piedra. La que nos se pide aquí, pero me conos pedrenta un tuco solo. Amén. Gloria a Dios. Ahora, ora nang atende esa aquí. Te va a ir esa. Mira esa palabra. Ahora ko nang atende esa aquí. Nang vira furioso. Y nang hacer gente contra che. Mas siendo lleno de Espíritu Santo, ela fija su vista na cielo. Y a mira es gloria de Dios. Y Jesús apara na mandrese de Dios. Y él avisa. Ata mitamira es cielo a abrir e de gente para na mandrese de Dios. Mananga grita na voz alto. Y ata panang oreya e natur junto a korebay ribache. Amen. Y ora nanga sake for di estat nanga kumisa piedre. Y testigo nanga po ninampaya ng umbanda na nampia y un joven kuya mo Saulo. Y testigo ng apo epaya ng umbanda na epia di un joven kuya mo Saulo. Y nanga sige piedre Esteban. Mientras que estaba a invocar a Dios y avisa, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y él cae na rodilla y grita na voz alto, Señor, no toma epica aquí dinang na cuenta. Y ora ko él acaba de bisasaki el amori. Gloria a Dios. Gloria, aleluya. Mi hermano, es humble que este banco kutaba tata ting esyete nang kunaskohe. E por mijn naam ook Bijbel te schrijven este banco. De Bijbel te zien nos di en lo cual que la pasan je con amate. Era testimonia milagro en sos de costa maravilla en sos de duri este banco. Anto nang alanta contriche. Amen. Nanta pura restistimas lo cual kunanta etapapa. Aki Bible te bisu ku enanta sera nang oreya. A sera nang oreya. Amen. Nang sera nang oreya di ehambaki lo cual ku etapapa. Amen. Ina. Atan bisaki na 57. Mananga gritan na voz alto inangatapa nang oreya. Inanturun to akore pa di pache. Amen. Gloria, aleluya. El hombre que a representar a Cristo y en el Espíritu Santo, en tatincunes kikososo de. Mas nada te contiche
más Espíritu Santo, así que demostrar el poder de Dios. Pues nuestra papel de Esteban más, nuestra papel de Espíritu de Dios que también pueden llegar, el poder que la recibe, su carne muerto, nada de más, todo lo cual que estaba papel de así, estaba de voluntad de Dios. Pues corto con la escoge, congregación escoge 7, sin Espíritu Santo, anto con reputación completa, anto na escoge Esteban. Amén. Estaba a su mesmas. Nanga batia copieda, segunda batia copieda, assim na mesa la papi com Jesus. Ele mire, lo abre. Até que tu Deus perdonar não. Já que nós mesmos não saque não tá assim. A ver me que bisabo. Mundo que poiega. Ele qual que a ser plantado em boa de Deus, não? Não tá para você tá. Tá para papel. Mundo que poiega, caminho tá mais difícil, caminho momento bisa. Aqui se me papel ouvi Cristo tá ele botin com papel. Você tá aí na bate este banco pieda. Ele não nota da custa, ele na que wanco Pedro será. Não tá contra não quer atender palavra mesmo, não ser na orelha. Amém. Unta din iglesia so botin ko papo vi Cristo. Unta caminda bo família, botin ko papie caminda bo saco tá difícil não que entender. E não botin ko papie. Amém. Caminda bo tá pensa que tá peligroso, e não botin ko papie. Tempo soluçar-se com os ora não contrabo com o religião e não botin ko assim Cristo su nome grande. Pabotia não, kung nang respeitar Cristo como vai a igreja, vai a estudo como costa. Amém. Passo pa hora kung nang hora que está muriendo, assim na mes, e glória a ser manifestar. Passo que tu vai na tenda da papia, kami nang kurikubo, kami nang bisabo ta basta wo. Diabo saka ba diabo ito manifestado ng mes no. Amén. Gloria a Dios. Así nos te llega con Esteban. E prometo na llama. Prometo Pedro escribe. O ora ko Pedro ko Juan de apóstol di ko lang e congregación ko 7 em Espírito Santo. Anto ko boa reputação nas que Bíblia escribe prometo nome de Esteban. Amén. Diga Espírito Santo, diga na paz de Deus. Qual nos está claro para paz de Deus? Hope de nós tem igreja só, da hora não por romana só, nós está papo de Cristo. Pero ora para cá tem caia, bomiro vendo com tem necessidade de Cristo, ponta papel. Ora vai caminho, bote medo de papel. Pero bomiro a Bíblia também explica, e de todos que a Bíblia explica, de que Felipe, que caso de nós veremos aqui, na Hechos 8, amém? Hechos 8, versículo 1, Hechos 8, versículo 1, e riba e dia e surge perseguição grande contra a igreja de Jerusalém e de Judeia e Samaria. Amém. Com exceção de e apóstola. Amém. Começar é perseguição, a primeira perseguição que cristiana que não está entendendo, ora que nós recebemos o Espírito Santo, a passar nos fora da presença de Deus.
Tapas troba-nos conosco, bem junto de unidade de acordo. Tapas troba-nos conosco no passe oração. Tapas troba-nos. Pastor, mas é igreja da nós mesmos. É corpo aqui. Jesus está pensando, me também busca minha igreja pé. Para nós está de espírito e verdade. Aqui, é tabisa. Riba é dia a surgir perseguição grande contra a igreja de Jerusalém. Que me contra a presença de Deus. Amém? E, na tua word plama, tem região de Judeia e Samaria. Que me na tua plama, wak. Da Deus se aqui. A perseguição da Deus se é para sombra e evangelho tem que word plama. Na queda na Jerusalém, hope coisa passa. Oh, Deus mesmo, por uma perseguição também de Deus mesmo. Então, a Bíblia te pensa, não? A Bíblia te pensa, não? Perseguição grande contra a igreja em Jerusalém, e Judeia e Samaria. Amém? E a expressão de apóstolo, e algum homem devoto abai de Esteban, e ayora masya. Amém? Algum homem devoto, que vendi, e 8 lang ko na yama, e 7 lang ko na yama sa Esteban Amori, anto kultura sobrana que apóstolo lang, abay dera Esteban. Mas solo a começar, das 3 vezes, mas solo a começar a destruir a igreja. Amém? Que vendi Pablo, que vendi espírito malo a começar destruir a igreja na Jerusalém. Pero Deus a permitir-se. A muralha na igreja não tem que baixar. O evangelho tem que vai rond mundo. Lá nos que vamos a comer na book Romano capítulo 8, versículo 28. Romanos capítulo 8, versículo 28. Amém? Romanos capítulo 8, versículo 28. A palavra de Deus está pensando aqui. E não sabe que Deus hace turcos obra junto para esnar que te estime. E para esnar que o llama segundo su propósito. Amém? Então, na 38 diz que conosco lo bisa de ecos na aqui, então, se Deus tapa nós, quem lo tapa contra nós? Amém? E gente na aqui, sabe que Deus está cuidando. Sabe que o Espírito de Deus está manifestado em nós. Sabe que nada não posso fazer com nós, posso com nós morrer mesmo. Nang alma tapay sa Diyos, inalo resusita ora Kristo binibek, hawara ki edi dos beki. Amen. Pang na Romano na bek, na Hechos na bek. Kami si Giresa, anto, solo ako misa destruituri iglesia na. Promeko Jesus, Dios llama solo. Esta tem que destruir a igreja, não? Pastor, tem vontade de Deus. Tudo custa Deus mesmo. Pastor, Pablo também está de Benjamim como fariseu, pero que ganha estudos de Gamaliel. Gamaliel é homem que a pisa é sacerdote, não é fariseu, que é saduceu, não para que todo campo não como são que mata aqui. Qual é o apóstolo não na paz? Gamaliel é só que sinha Pablo, sinha Saulo, e Saulo dirige de Deus prometo ela convertir e acaba Deus a começar a ministrar para nós compreender. Ela começa a destruir toda a igreja. Que Jesus deu? Tem que Jesus deu.
A 4. Esnang antoku awardo plama abay tur caminda predicando e palavra. Amém. Ora solo começa a estrutura igreja na Jerusalém. Anto e ore. Tem que te bisa, no? Na 4. Esnang antoku awardo plama bay tur caminda que men esnang. Bible ta papa di Jacobay ng región de Judea ku Samaria anto ku dakanos bis around parte mundo. Amén. No? Predicando a palavra. Amén. Da Dios. Agora que tu vem da cinta da igreja. Amém. Tem igreja. El evangelio no puede llegar nunca minta. Pero ahora Dios decidió manda gente para baixar ng apaw spiritual ng tingko baixar apaw e costo um pouquinho da sina. Aqui Pablo a Jerusalém, Promeco e Canapay Damasco. Baixa toda a igreja na Jerusalém apaw e nanti tem muito tirado early na sali fa Jerusalém. Para me caminho ko nabay, una nabay tiene, una magdinagi nang abay, kami nang abay tinagi na sige ba. Sa 4, están ko awardo plama abay tur caminho predicando e palavra. E a começar predicando Cristo nanang. E a multitud de acordo para pagar atenção na lo que Felipe estava a dizer. É de sombra que a Bíblia explica de que não escolhe a congregação escolhe. Amém? E não devia atenção para não devia da 6. E a multitud de acordo estava a pagar atenção na lo que Felipe estava a dizer. Ora não estava a atender e mira, e milagre não que estava assim, para sombra forte, hope que a sali gritando na voz alto e hope, passou fora na passou fora de hope que estava a ter espírito impuro, essa que não estava a sali gritando na voz alto e hope que estava a paralisar e lam awardo kura. Estava a hope alegria deng estate. Amém. Ay, gloria a Dios. Bastat na nga bay, iso na kawardo plama. Tinuna na bay, Judea e Samaria. Samaria, ta keto. Samaria ta un stat, ku hopi hutigo no tabay. Pro may kaminda ko na nga bay ta, Samaria ku Judea. Amen. Esa ito ora e iglesia ng Pablo, putsa iglesia ng abaw. Karabong, Bíblia escreve inspiração do Espírito Santo. E nang siyansa idem tapabosa. Por me que convertir ya acaba Dios tatil kubo. E trabalho de Deus, mas te continua dando testemunho. Essa que te testemunho de Pablo, que a ser assim, que na vontade de Deus, Espírito Santo de paz murai ng abaw. Panambay, paena ng plama. Nakita sintaho pa din. Nakita papyo ko wabidihin da siredo, anto lubida. Dora Dios manda umwende, papasya lugane abaw. Amen. Bigay pa buwake, visualize. Amen. Visualize. Amen. O evangelho tem que chegar ao mundo. Pero é unang que compreender. O evangelho tem uma boa notícia, tapamos está. Ik alleen en de rest maar stikken. Amen. Gloria a Dios. Dios bendice na buno mang karling de mente. Amen.
Felipe, ako misa papya, manera Esteban a papya, ato manera Juan ko Pedro tapat hasi i manera nos tambe tingkwasi. E tambe risibe poder, e tambe, amen. Ela kumisa papya, lama kumisa mira, temoy na kumisa sali, o pikos asosote. Felipe, amen. Tem estatang di Judea o Samaria. Judea ta kamina ting opi udiw ta biba. Samaria ta kamina ting opi Samaritano ta biba. Samaritano ta rasa ko udiw na nga meskal ko na ni mundo rasa impuro. Laka nos bigis sa ding ghetto. Amen. Yung kaminda opi nung kemira. Kaminda opi nung kebay. E nanta prome kamelo ko peber ta papya. Una na ser plama. Amen. So nang kira sa Jerusalem, nang kira kita denso, tenga presencia, nang kira kita denso, pero presencia de Dios abo takarke, unda kubo bay eta kubo. Pa trabaho de Dios continua, pa gloria de Dios manifestador de abo. Tapabo so ita. Amen. So la nos reza. Ahora na 9. Amen. Awar taba tating hombre ko yama Simon. Prome aya taba ta praktika magia ding estat ikutaba ta hasi e pueblo de Samaria queda tura sombra. Amen. De nuevo. E kutaba ta pretender ita gran hombre. Inantur for de esnang de mais chiquito tena esuna mais grande, tava a dar atenção. Bisando, é homem aqui, lo que tá de chamar, é grampo, lo que tá de chamar, é homem aqui, tá, lo que tá de chamar, é gran poder de Deus, tem o nome de Cristo Jesus. Lumanang atende, tem o povo de Samaria, como bisa ta ghetto, puta di mundo, kami daw di na meskla ng kundi mundo, pambavarwak na di din. Tapos din kidending afgoderij. Hopikos wamba di afgoderij, kuting ene ng kanya, kuya na kere kuta poder di Dios ta ministrador di je. Bible mensa skibe say, kuting na ambutin kubay. Untay nang Bible ta skibi, uteya ko Samaria, ture sunang debota ser plama, pasakan nang pasunake da den Jerusalem so, mandam nam den ghetto pai eku around mundo, pe evangelio yega. Amen. Anto na Jesus nga tibisi, inanta pa ta dunia atensyon pa sombra, pa hopi tempo etapa ta asombra nang kumahya. Maora nang akere Felipe, kende tapa ta predica e bom novo tocante di reino de Deus, em nome de Cristo Jesus, não estava a word batizar tanto homem como mulher, glória a Deus. Pero ora, a palavra de Deus aí em Samaria, caminho de homem afrodorei, caminho de homem que está se brua, caminho de homem que está se magia, estava a papia, ora não atende a palavra de Deus, convicção que ser papiador, que ser papiador de Felipe, glória, aleluia. Tur a batizar, a repetir, convertir. A me que bizarro. A palavra de Deus aí é que te caminho da botada. Bota sentada tem Deus da ministrador de água. Possa bom que tem boa família, pode ser querer, que ainda não a compreender a verdade e não há verdade de maneira a botar em hora aqui. Como isso aqui, pele pro papi com ele. Expliquei que nós temos bautismo dia 25 de julho. Bini com ele. Lagi pessoa por reputação, mas tá bom. E mira que coisa cambia de vida, anto qualquer dinanco que papi como que conhece Cristo, anto expliquei isso aqui. Recebi daqui. E tu recostam que te atende, tu recostam que ser papia, te acostam que poderosamente, tanto que podem êxito e prosperidade dentro do lugar em que está assim.
La que conoce Cristo. Papia con bom asusta. Papia que cambia a vida. Pero também põe a convicção de batizar e entregar sua vida completo. Aleluia. Amém. Mas depois de bisa, Simão mes também a querer e depois a word batizar. Amém. Quarta bono, tenda wono, é humber, bares na 9. A word taba tem humber que chama Simão. O primeiro aí estava a praticar. Eu amo que está se magia e ama Simão. Tende que passar, não? Eu amo que está tendo na hopi aí está se tovenar cucuyencos falso. Tende que passar, não? Na destreza para escrever e Simão mes também a querer e depois a guardo batizar. A ver me que sabe o chefe de tribunal. Gente líder da igreja. Alguém que tenha o que sentir mais já? Ta abo por ta abo Deus usa para o evangelho de sua vida. Pois aqui te pensa, é hamper de Samaria, que estava a base prua, que estava a tover, que estava a bem com afroderei, que chama Simão, a Bíblia te pensa, e Simão também a querer e depois de avoir de batizador de palavra que está sendo ministrada todo de Felipe. Amém. E ela queda cerca Felipe e ela queda também. Esta ti hambar pa hopi mas. E hambar ko tata si hopi mahi. E hende ko ta musta te deri babo. E son kun que quer kun que tende que te bo papia evangelio kune. Que te la que mostre con Dios, pero no bo palabra so por reputación tambe. E hende ko bota, e hende ko ba cambia, e transformación de bo vida. La que mire sei tu ne convicción pa sombra bo porta papia, pero por lo cual no como de esta manera Cristo te quase a ver sei. La que mira e gloria. Andore pega napo, e tinco pega napo. Amen. Andiamo aqui a que tá pegando Felipe. Bebe te pisa, entende? Simão mes também registrei Simão mes também a querer e depois de avoir de batizar ela queda cerca Felipe e mirando e señalan e milagre nan grande que toma lugar e estava da queda tur assombrar. Você é de Deus de verdade. Esse é de real Deus. Esse é de Deus que cambia tur cos. Amém. Manito para escrever na Hechos está no capítulo 8, versículo 3. E no versículo 4, agora ora que o apóstolo na Jerusalém atende que Samaria a receber a palavra de Deus, atende que é apóstolo aqui na Jerusalém. E 8 não, que é sobrana na vai. A evangélica, a Bíblia te pisa, que não vai predicar a palavra caminho de tempo chega. Amém. Vamos comer na boca de Marcos, capítulo 16. Marcos, capítulo 16. Marcos, capítulo 16, versículo 5. Marcos, capítulo 16, versículo 5. Amém. Takamiri sa saki. Marcos capítulo 16, versículo 5. E ela bisa nang, vai, karbong, Jesus é gran mandato. Amen. É gran mandato. E ela bisa nang, vai, enter mundo e predicar o evangelho na toda criatura. Anto é só que aquele e aguardo batizar lo está salvar. Amén. Y eso que no quiere lo ser condenado.
Pai itur kaminda. Amen. Tur kaminda mi rumah. Unda ko boye, unda bo bay alboska, babay compra bay ki ting uhende, kuting putende e evangelho for them. Pabata bendisyon na, pabating paz, ipabok kami ining prosperidade, éxito. Unda ko babay, ting uhende pa ba encontrar Dios taman duendre, pawak koleu bota, kubota stime. Ko bota engrandece su nombre. Ora bota boso. No ora ko bota junto ko tuburo mga de iglesia. Amen. Dezessete tabisa na Marco 16 versículo 17. E é señal na aqui, é señal nang aqui, lo compañía es nang kuta kukere. Ting mi number, nang lo sa demonyo, nang lo pape ding lenga nobo. Nang lo coge e culebra kumang. Amen. Y si nang bebe cualquier veneno mortal, nada los osos de kunang. Amen. A 19 dice, así na, anto ora, Señor Jesús acaba de pape kunang el aguardo recebi arriba del cielo. Y así naman derecha de tata. Amen. El mandato nang. Pai intermundo tu práctica. Amen. Sa kapilisi ako eh. Pai intermundo tu práctica. Amen. Gloria a Dios. Vamos comigo buki Mateo ng kapitulo 16, versículo 18. Mateo ng 16, versículo 18. Ito bisa. Mateo 16, versículo 18. Itambe. E barranca quilômetro mi iglesia. E porta do inferno, lono triunfare bache. Amen. La gestione ti bisa, lumito nabo e yabiti il regno e di cielo e tutto lo che bomara la terra lo ser marare del cielo e tutto lo che bo los riba terra lo ser los del cielo. Amen. Riba po, abota iglesia. E la bisa Pedro, il ribe barranca aqui. Lo mi forma mi iglesia. Abo e barranca significa fuerte, para firme. Ato como é iglesia, como é corpo de Cristo, limpe anto puro. Ato ku é yabi. Mas o vencedor tem vitória. Nada para perseverar. Que Deus está cubo, quem pode cubo. Contribu. Esta pisa. E lo mitonado e yapinando el reino del cielo y todo lo que bomar ei. Él lo tonabo en vista de una nan, pero él lo trazo iglesia. A boca para firme, riba piedra, a bote piedra que para firme, a bote iglesia, a tu lo boto año e yabi da cada palabra como papia. Kos grande ta sosote. Tata kos kubo monstra libaje. Ta Cristo Jesus. Onde kubo llega. Cambio grande ta sosote pa sombra bota ser guia e Dios ta manifestador de abo. Amen. Edi, guarda ko edi. Ting Mateo 16, 18. Riba nang. Riba pieda que de Pedro. Ribe piedra que Pedro estava com ele, a botar minha igreja para firme. E piedra significa araduro, piedra bom pouquinho, casri bom piedra, por não pouquinho, que mende ela formava cava, tremendo ela formava se be piedra. Ando na beyabi na de autoridade. Por lo cual como papi los osos de, unda como buta bumangal ku grandi los osos de, aleluya. Gloria a Dios.
Tibis na 14, awor ko apostol lang na Jerusalem atende ko Samaria a receber a palavra de Deus. Nang amanda Pedro iwang cerca ng kende ng abing ihasi orasyong panang receber Espiritu Santo. Amen. Amen. Panang receber Espiritu Santo. Corda bom. Receber Espírito Santo, não? Tá, Cristo Jesus, você receber, não amande apóstola, é uma turca ser plama, que Felipe que sei não por a, tem que me recebo, não? Agora, ora que é apóstola de Jerusalém atende com Samaria a receber a palavra de Deus. A palavra de Deus que vem ora com atende é trabalho com Felipe que outro não com nabota mare baje não tá apóstolo, né? Não tá servidor não com bom reputação em Espírito Santo. Amém? Não talaga é trabalho de Deus só de. Passou na para com Cristo. Amém? Pedro kumana nga kana ko Jesus pero não recebe Espírito Santo teora ko nga guarda de Jesus may bisa nang que mendi e ambo naki no tapata no pora tem que bisa lá me ramalise no telebon ora ko apóstolo lang na Jerusalém atende ko Samaria a receber a palavra de Deus a receber a palavra de Deus. Amém? Nang amanda Pedro kuwang cerca ng kendi ng abing iahasi orasyon panang receber Espiritu Santo. Pedro kuwang apostol lang abing. Unta tu rende por essa butamang riba bo pabo receber Espiritu Santo. Hende nang sonang o tating bom reputasyon yung Espiritu Santo nan tating itong ng di sanasyon ito lesena pero pa butamang hasi orasyon paboyan ako Espiritu Santo nang tating itong dong ita. Amen. Amen. Panang receber Espiritu Santo entendeu? Na Jesus our ora Simon amira kultur di eponementi mang dia apóstolo ng Espiritu Santo estava a guarda do na ela oferece ng placa, entende bom? E hambo ko tata si brua ko tapa tata makika afkoderei amira ko ora e apóstolo ng abing ko bom tun dimensyon malto no é ka sa pabay é ka sa kademonyo é ka sa kikutur Tayen Espírito Santo, anto etinge tong maneira bukinandi Coríntia 1 Coríntios 4 babje. Eta ting tong nang Eta ting tong saka espírito, saka demônio, sanação. Pero tong di butamang. Paboris be Espírito Santo, asur esse apóstolo lang tating ko pimpasiele. Lo qual ku hombre que come Simon amira majesh sungo tasim konai amira ko una Espírito Santo Felipe na casa estaba tremendo pero ora le mire poder do dimensão mais alto tipo tamam pa Espírito Santo bini antori sei que mendi ko ela punta nang kikating ko paganampi amen. Jadi kita bisa ora Simon amira a 18 ku tor di eponemento di mang di apostolang Espírito Santo tabing guarda do na ela oferece ng placa ibisando do na ami tambe autoridade aqui para quem kubing mi pone mang di pa je iris bi Espírito Santo vamos para cumprir sei essa é de Deus mesmo amen. Ito papiando que di Hechos 8 versículo 18. Amém. Que baqueiro? Ou pinta de uma senha na missa? Ou pinta de um outro senha? Ou pinta de uma diezmo turluna? Para se identificar com o Espírito Santo?
Espírito Santo tabo coração, é transformação, é entrega total. Espírito Santo, ora bobo, Deus para mim que tu cos. Unta palo que apóstolo lang, abim buta mamba Espírito Santo, é apóstolo lang atende. Com a palavra de Deus, a llega tem Samaria, tem ghetto. E apóstolo lang atende sa na Jerusalém. Ang teori ng Bible, so e trapo. Ser kumisa a continuar, de tu resunang, tu. Ser plama. Amen. E trabalho de Deus a continuar. E a llega caminho tem que llegar ao tawo. Ang takla para receber Espírito Santo. Sila apóstolo na lombina ainda. Pedro, Felipe nang kutulis niya ting kopi trabaho mas tiyasi. Pero Felipe nang llega yung Espírito Santo. Abe may kibisabo. Kupoketa ng iglesia, kupoketa pega dembo kas, kupoketa dembo comfort zone. Natun da society. Dios ay amabo. Ti hopien de tawartabo. Tambe pa ko na si Kristo. Paya kade camino kubota of mas leu kubota. Pero mientras tanto, kubo no bayay nang pida de queda dentro pienso pa bom motivo. Nang pida de queda difícil pa bom motivo. Paso mo na so, po na comprende palabra ko tas kibi. En persecución. Takulo ko ng fe Jerusalem. Pablo, usado de Deus cava foi no momento. Quebrando toda a igreja, não ser plama aqui paia, pero estava até a vontade de Deus. Para isso que não sucedeu. Tem Samaria, tem Judea, toda parte do mundo que não chega. Toda parte do mundo que não chega. Porque tem que papo ouvir Cristo. Por isso, por nada, Deus está mandando. Deus está mandando o caminho mais difícil. Pero papo ouvir Deus. Papo evangelho. Amém? Assim na. Na 19 te bisa bisando tu na ami tambe autoridade aqui para quem assim não é uma que cumpre coi não para cumpre coi wa bo diezmo bo curimento de riba pastor Cas bo pinimento não bo quanto ai go que pero é convicção de uma vida é reconhecer como reconhecer é ressurreição. É reconhecer como José Cristo. É respeito como dona ni apóstolo lang. Kutabisa ang kebo sa akaba, ta recordabo, baka ni caminda, punita. Antore, Diyos mestala ka ng bini, miras Espiritu anto buta mangri babo. Un tabo ting kupidi, un tabo ting grita, un tabo mesteke, Diyos mesteke. Amen. É butamente imam para receber Espírito Santo um tapaloco ita. Vamos ter uma dimensão caba. Nang Deus me será mira e trapou caba ko base. Antore ita mande na nemo direksyon ko babuta mangriba po. Amen. E na 20 Hechos 8:20 divisa ma Pedro abise kubo placa parece junto kubo pa sombra bo a pensa kubo para obtener el don de Dios ku placa, amen? El don eta. El don de butaman pa Espiritu Santo no te mezcos ku el don de resa pa unhende saka Espiritu malo of resa pa unhende pesana, amen? Amen? Ang tindikin no. Anto na 28 bisa bonoting arte ni parte de asunto que pa sombra bo coração não tá bom delante de Deus, amém? Bo coração está limpo, bo coração está completo delante de Deus. Para poder receber Espírito Santo, vamos estar purificar, vamos estar pagar um preço, vamos estar com um bom carreta. Que me despeito de bautismo de Juan, ko babatizar, bakit de uma palavra, bakit ko Romanang, bakit Bible iglesia, bakit ko Bible study, bakit de uma palavra, tempo oração íntimo com Deus, tempo cas. Amen. Anto na 22 de bisa, repenti de maldade aqui dibo. Que bisa na 22,
Arrepenti anto di maldad aqui. Debo ipidi, Senhor, que se está possível de intenção, se está possível a intenção de meu coração, guardo por donar. Amém. Arrepenti de turcos. Pa sombra, mas bendita pa sombra, mita mira ko bota den hal de amargura e den cadena ng de iniquidade. Amém. Mientras tanto, monta completo. Mientras tanto, como te cana caminho limpo. Mientras tanto, que tu vai botar em situação, bom, não tem Espírito Santo. Não quer, bita bola bisa, bota do na diezmo, turluna, anto bota do na tu cos, bota eu tu cos, bota curi aqui com pastor do cos, anto que bota Espírito Santo. Espírito Santo é convicção de trapau que botas na Deus, é dedicar que botas dedicar o tempo na Deus. Espírito que botas ganitin para quiabo. Amém. Glória a Deus. Na 24 de bisa, mas Simão a contestar e a bisa, posso pedir Senhor para mim? Para nada de lo que você avisa, não vingri para mim. Amém. E assim depois que não testificar a papi a palavra do Senhor e não volve para Jerusalém. E estava predicando o evangelho de hope publicado na Samaritano não. Amém. Nang abay din presença de Deus back. E apóstolo lang abay din presença de Deus back. Pero según nang tabay, nang predicando o evangelho em todo o pueblo nang den ghetto nang den local de Samaritano nang. Kami de hope ainda mesclar com outro. Amém. Glória a Deus. Wak pa nos te ende nang kuta sinta ding misa so. Wak pa nos tine nang kutinge e pasyon. Kusapa ki ko Diyos yam nos. Pwede Diyos. Tata pakikumitin kuasi. Kondamitin kubay. No resa pa bendisyon ang so. Ando babayunan ko mo sila. Pwede puntra Diyos tami tata kikumitin kuasi pabo. Undamitin kubay. Tata bisami. Reflabo mesta mi vida. Paso man. Min pokeda siniki. E bom notícia. Misto um bom notícia. Pa hindi nang kung konose ba ainda. Undamitin kubay. Ang Diyos ta mandabong kami na kunta bonita. Diyos pa mandau bay kanariba wala. Diyos ta mandau bay de kas bay sa kinanang kanariba kaya pero wak ene nang kuta perdi. Diyos ta mandau kami na kunta bonita, kami ang tabatibo ko pieda. Kami ang tapapya, malo dibo, kami ang kimirabo mesmo, nasa ko to vi Cristo pa tapapya. Tingnan Diyos ta mandau kita mandau. Pasoma, nang tikutende, eu amo makiko que me atende. Kukarabo nanti kutende, e Samaritano nang kukitende na nang matende, nang tuting kutende. Amen. Gloria a Dios. Nós está que tem na romana. Você estuda capítulo 8 aqui, de 1 até 25. Amanhã 5:26, 8:26, amém? Gloria a Deus. Danke tato Deus permanente aqui. Danke Deus por palavra. E conhecimento e sabedoria que você nos tormenta como canal. Para o ministrar conhecimento no pueblo e tata para o pueblo compreender isso bastante coisa. Deus, em nome de Cristo Jesus, nós te amamos. Danke Deus que estava papi, estava papi. Danke tato Deus para o Espírito Santo, Deus, tata que nós também recebi e para ministrar de nós em nome de Cristo Jesus. Uma ita, bendição para o manantur e nós te amamos Deus. Danke para tudo coisa. É muralha não tem que baixar bom, amém? Não porque da sinta a ideia não nós não porque da sinta tem muralha na humana, amém? Muralha nós não porque da sinta de não, amém? Mas terceiro baixar bom, meu irmão semana, aleluia. Porque por humano compreender sei bom, amém? Lá que nos pai pensar aqui, é dessa. Muralha não tem que baixar bom. Aleluia. Pandeng kaya back. Tende letra ng bonde kan adoração. Aleluia. Glória a Deus. Danke tato Deus.
Hallelujah. Oh, Thank you, Señor. let's go and spread the word Hallelujah. Sí, Señor. like Jesus face to face. Wherever 2 or 3 is gathered, we know Santificado Dios. God is in the place. Hallelujah. Thank you, You Señor. can't walk with God and be concerned about someone's race. None of us would even be here if it wasn't for God's mercy and grace. Can we just tear down the walls of the church building? Go Hallelujah. out in the streets and preach to all of God's children. Can we just tear down the walls of the church building? Go out in the streets and preach to all of God's children. You walk around acting like the homeless don't exist. If you only fellowship with your people, that's a sign of Hallelujah. being prejudiced. Gloria di gloria It's na better Diyos. to step out on faith than it is to take a risk. It's better to fast and Thank you, pray Tat. Hallelujah. than it is to make a wish. Can we just tear down the walls of the Hallelujah. church building? Go out in the streets Pasamuray na and di iglesia na preach ba? Hallelujah. to all of God's children. Can we just tear down the walls of the church building? Go out in the streets and preach to all of God's children. It's not enough to go to church just one day per week. You barely read your Bible acting like you have the Spirit to speak. In the old days, the saints would anoint each other's feet. And in the Hallelujah. Bible, Jesus spent most of his time in the street. Can we just tear down the walls Hallelujah. of the church Gloria na building? Diyos. Go out in the streets and preach to all of God's children. Can we just tear down the walls of the church building? Go Hallelujah. out in the streets and preach to all of God's children. Yes, I call in to give people what they need. It's our job to go out and plant as many seeds. Hallelujah. Thank you, Yes, Prophet I Rosmela. call in Gloria na to Diyos. Hallelujah. give people what Santo they Dios. need. It's our job to go out and plant as many seeds. Can we just Hallelujah. tear down the walls Thank you, Tat. Hallelujah. of the church building? Go out in the Ten streets destem di and Dios. preach Destem di Dios. Teta la puati. La canosa si e trabaho completo. Destem di Dios po tinkutende. Anto rebo sa di direksyon po tinkubay. No queda cinta kami da botaso de mo. Zona conforte. and preach. Pai kami de palabra kami ti giborizet kami ng kolos de Cristo. Hallelujah. Kami na no kolos de Cristo. No cincuya garumana. Hallelujah. Po tinkutende. Destem di Dios. The voice of God. Tende stem de Dios. Exacto. Tende stem. God's voice. Stem de Dios. Tende. Essa é a cambio de coisa. Essa é a babo de dimensão. Como mesmo etapa, só melhor botar cana de direção que Deus a mandava. Quando a cana, todo tipo mesmo vontade. Aleluia. Stem de Deus. Stem poderoso. Aleluia. Here was this voice that called my name. Here was this voice that helped me change. Here was this voice that took away my pain. Because of that voice, I'll never be the same.
spoke to me Jacobo, in my Diyos pa darkest Jacobo. hour. Demo momento ng oscuridad, nagpa Jacobo, ano ba tamoso? Demo noche ng, demo tristeso ng, haleluya. At tempo din, stand di Diyos. Haleluya. Voice was coming from, but I'm telling y'all, it was different than anyone's. It was this voice that just called me out. Oh, it was this voice that I knew nothing about. Oh, it was this voice that took away all of my doubt. Because of this voice, I just wanna scream Hallelujah. and shout. Oh, it spoke to me. in my Hapya kunos Diyos, darkest kinos hour. momento ng oskuridad. Hapya Diyos, haleluya. That had so much power. I didn't know where the voice was coming from, but I'm telling y'all, it was different than anyone's. It was this voice Hallelujah. that was different than the rest. It was this voice that made me even confess. Hallelujah. It was this voice that got me through my mess. Because Hallelujah. of this voice, Gloria a Dios, I sí, can Señor. truly say I'm blessed. Hallelujah. Oh, it spoke to me in my darkest hour. I never heard anything. Hallelujah. Yes, Rutmila. Sí, that Ramet. had so much Tremendo, power. Rutmila. Hallelujah. Gloria a Dios. I didn't know where the voice was coming from, but I'm telling y'all, it Hallelujah. was different than anyone. Stem de Dios na diferente. Ito cambia I turcos. hear it at home, I hear it at work. Hallelujah. I hear it when I'm happy, I hear it when I'm hurt. I hear it at home, I hear it at work. I hear it when I'm happy, I hear it when I'm hurt. It spoke to To me me. Hallelujah. in my Yes. darkest hour. Gloria a Dios. I Sí, never Señor. heard anything that had so much power. I didn't know where the voice was coming from, but I'm telling y'all, it was different than anyone. Anche Señor, oh Dios, tremenda está. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Aleluya. Pues nuestro tabernáculo de Dios siempre, ¿no? Aleluia. Stem de Deus com a transformata costata danke per me intiki. Anche tato con nos turbe ni junto demo presenza Senhor Deus, tato de unidade e acordo para receber o qual não cotarebo. Bendicionata Senhor Deus, tato de unidade e acordo. Bendicionata bostemo Deus kuta turcos. Bendicionata Senhor Deus, bota cienos de turdia, mais tem unidade e acordo e mais tempo presença e relação íntimo Senhor Deus para nos potente bostem. Danke tato Deus, para cada ser querido no Senhor, nosso humano, tudo, nosso humano espiritual, humano, nos rende na nos nos nietan tudo, Deus. Lo recebi algo tremendo, pois on turmenta não está como porta, não está pagando preço, por não ser querido, nunca passa e lo conhecer, lo qual não consegue passar, para sombra, tata para sombra, não está para firme, para quebrar tudo o desigual e para não poder vida simple, bonita, tu guiado do Espírito Santo, aleluia. Glória a Deus. Miro manantur, dia bendicionar para o manang, anto tema yang ko Diyos ke, mitay triumpang, mitay setor, amen? Gloria a Dios, sí Señor, aleluya. Tema yang ko Diyos ke, porti misa na basa po, turcos na basa po, aleluya. Yes, basa na po, misa na, tear down the walls, aleluya. Basta misa na, basta tumuraya po. Ang papai din kaya peke evangelio, aleluya. Gloria a Dios. El Señor, tremendo Dios también humano, aleluya. Let's go and spread the word. Aleluya. Thank you, Tata. Like Just Jesus, Jesus, Madre face to Susasi. Pampapia palabra, Madre Susasi, Wherever 2 or aleluya. 3 is gathered, we Yes, know sí, Señor. God is in the Tender place. miss, aleluya.
Can't Gloria a walk with Dios, God and be Hallelujah. concerned about someone's race. None of us would even be here Santidad, if it hallelujah. wasn't for God's mercy and grace. Nos Can não we portasidad just ko pa tear gracia di down Dios. the walls What mercy, hallelujah. of the church building? Go out in the streets and preach Hallelujah. to all of God's children. Can we just tear down Nang kalalawa santo, robo, 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 soto, of the hallelujah. church building? Santidad, Go oh Dios. out in the streets El and Señor, preach predicar tu all of palabra, God's Dios. children. Thank You you, walk God. around acting Aleluya. like the homeless don't Thank you, exist. Señor. If you only fellowship with your people, that's a Aleluya. sign of being prejudiced. It's better to step out on faith than it Hallelujah. is to take Thank a you, Señor. risk. It's better to fast and Aleluya. pray Oh than Dios. it is to Sí, make Señor. a wish. Can we Ora just bateteria tear la down basanto the robo walls soto. Y a la basanto of the robo church soto. building? Go Aleluya. out in the Thank you, streets Señor. and preach Aleluya. to all of God's Hallelujah. children. Can we just Bate murahe ng aleluya. of the church building? Go out in the Thank you, streets Señor. and preach Poderoso mo tao, Dios. to all Aleluya. of God's children. It's not enough to go to church just one day per week. Hallelujah. You barely read your Bible acting like you have the Hallelujah. Spirit to speak. In the old days, Thank the you, saints Tato. would Dios, poderoso mo tao, Señor. anoint each other's feet. And in the Hallelujah. Bible, Jesus spent most of his time in the street. Can we just tear down the walls of the church building? Thank you, Señor. Go out in the Hallelujah. streets and Oh Dios, preach Ministerio Mita Bendicional, Live Vivo all of YouTube, God's Live Vivo children. Facebook. Can we Aleluya. just tear down Gloria a Dios. Sí, Señor. Administrar tremendo de mente que Señor, oh Dios. Aleluya. Thank you, Señor. Aleluya. Sí, Señor. Sí, Señor. Cristo está turcos. Aleluya. It's our job to go Aleluya. out and plant as many seeds. It's our calling to give. Thank you po turnos rumano ko taon to konos live riba YouTube, live riba Facebook. Demente que aleluya. Resultado da boa palavra da prioridade e basinha nós. É palavra mensagem para ko, vai evangelizar para ko, é evangelho na padenqueto, pa din Samaria, pa tuloy ka man por parte mundo. O Tata, o Diyos, o Tata, pamuraya ng kompleto ng basa bao. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. The church building. Go out in the street and preach to all of God's children. Thank you, Señor, oh Dios. Aleluya. Aleluya. Meron nga ng asinig yung Ministerio Mita Bendicional. Tiyagan na final.